دستي خودي كي بيجي أو عيد شواتي أو بيجي كا أو عيدة بري كوان صفرين بري كوان أمبجن كافنا شوبين مين بري كو مزن دهاتن بچوك شون دستي وان شكل دهاتن بلاف كرني قال بالله خابو قال لك مدحو بسنين عيدانية بري تكرني معلومة وهي دستي خودي كي في أكيد بيجي كوان عيدين بري إيصال وك هر صال كو أجي لأنقرة دجيم حياج دستي ما بأفان كافنا شوبية مين بري أجي خوازم كو بدم جياندني حتى كوش دستي هي لإيرو ما ميكروفون خواه دريجي خلق مين زكاكو كولانا كر ما قو قالي عيدة بري چوابون خوشبون أنا فان عيدة چوانا كم هرن خلق مين زكاكو كولانا چي قوتنا ده درباري عيدين بري دا كوانجي قوتيه ها هو وان عيدين بري أنا بكوانا بهفدورة تماشي بكر سرê sibê bi malbatî xwarin dihatin xwarin. Ji bo eydaniyê zarok mal bi mal digeriyan. Herkes diçû mala hev û eyda hevdû pîroz dikirin. Êdî hêdî ev hemû kevne şopî bi dawî dibin. û eydê berê xweştir bûn, arzandtir bûn, malê hevdû digerrihan, saygî hebû, sevgî hebû. Vêga ne saygî heye, ne sevgî heye. Derî tu qarşî te ya, tu eyda te pîroz bê derî lav çavê te didê. والله بري خوشتر بو هم ديسه خوشنها ما شاء الله بعيدة ما بري زعف خوش بون هركز تات تقرها شكري خود بر هيجي ولا عيدة ما بر هيجي ولا خوشن گوهری ناجواکی تیسیر لکevne şopiyên cejnan jî kir. Bi taybetî jî weke berê ciwan xizm û aqrebayên xwe ziyaret nakin. kes nema çemalê hev jî kes eyda hev jî pîroz nake ji sedî yek sedî yani bêjî bêj sedî pênc ancak diçin gone zêde dê weledê hebin her mala zarwê xwe zarwê bi mişir mala bavê xwe eydayê pîroz kin وقت اللي بدي او عادي ولو قرماي نمايا سبب هاوي جس كارن بيجمت اكثري تكنولوجيا يعني يا وقتي بري جنها قل كي خوشتر بو داخوازا پیرو کالان او کو جوان قدر و قیمت مالبات و مزنه خو زانده بد. ادب و تربیه عائله هبو زارو گوتات نقارشه دی باوی خو حرمتك زیادت گرتن بوكاش خزورة رش خسوارة حرمتك زيادات قرتن